rakaat. Selain saya tak norok sholat, kita oleh ganjaran. Makanya ngadirin majelis ilmu seperti semangkin pengajian umum, neka lebih utama tinimbang sholat sunat 1000 rakaat. Mun sholat sunat 1000 rakaat kisi oleh ganjaran saya ngelakonin to. Saya tak sholat kita, saya tak ngelakonin kita oleh ganjaran. Tapi lamun ngadirin majelis ta'lim, majelis ilmu, sampean karo toju sini katone kapan raja gencerna. Tak usah norok pidato. Tak usah norok pidato, toju saya kato. Ngedingaki. Napa saya sampai aki para ulama nek ampun gencerna lebih raja tinimbang salat 1000 rakaat. Karo tojuk sini kan ala genceran kabeh nggak senapa ratus tojuk sini kan melo genceran kabeh oleh genceran kabeh. Mun sholat 1000 rakaat ya karo sesolat tok oleh ganjaran. Saya tak norok sholat kita oleh ganjaran. Tapi menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, karo tojuk ngedingaki empon oleh ganjaran kapi. Makanya lebih utama tinimbang sholat sunat 1000 rakaat dari rajana fadilana ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam toman keluar dari delema pas mangki 2 kompolan sesitung majlisul doa, majlisul istighosa, sesitung majlisul ilmi. Jadi mangkiin 2 kelompok, sesitung neka majelis doa, majelis istighosa, majelis doa minta dekat Allah Ta'ala, sesitung masuk majelisul ilmi. Siapun Gusti Nabi lamun majelis doa neka mungkin eterema sareng Allah Ta'ala, mungkin tak eterema. Tapi lamun majlisul ilmi pasti eterema sareng Allah Ta'ala. Maka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toju apolong majlisul ilmi. Tak apolong majlisul doa. Pola jangan mon doa bisa diterima bisa aja. Tapi mon majlisul ilmi neka lebih utama. Tinimbang majlisul doa. Maka Gusti Nabi toju apolong sareng golongan majlisul ilmi dari rajana fadilana ilmu.
kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jadilah kamu orang yang alim, jadilah kamu orang yang alim. Otaba orang sing ngaji, muta'alim orang sing tak alim tapi gelem gelem ngaji, tak alim tapi poron ngaji, poron monduk, poron sekolah. Otaba jadilah kamu orang sing ngedingaki majlisul ilmi, orang sing merengaki majelis orang sing merengaki pengajian ilmu. Utama panjenengan eka dadi orang secinta deka para ulama, cinta de orang alim. Cek sampai panjenengan dadi orang senomor 5. Salah tak alim, tak ngaji, tak ngedingaki pengajian, tak ngedingaki ceramah-ceramah agama, tak cinta de orang alim, tak seneng de pengajian. Ini kisah nomor 5. Tak alim, tak ngaji, tak merengaki pengajian, tak cinta, tak seneng de pengajian. Bahkan mon beda acara pengajian repot-repot, tak izinin, erat melarat, repot-repot. Ini kata tak cinta, tak seneng de pengajian. Jadilah salah situ 4. Jadi orang alim, kota orang segelem tak alim tapi poron ngaji, poron ngadirin pengajian. Nomor 3, jadi orang mustami, seporon merengaki pengajian. Senomor 4, orang seseneng de pengajian. Sampai jadi orang senomor 5, tak alim, tak ngaji, tak ngedingaki pengajian, tak cinta, bahkan menghalang-halangi terlaksananya pengajian.